Halo, režija? Halo? Da, čujemo se. Dobro, u redu, hvala. Šta sam htjela da kažem? Da, večeras ćemo gledati jednu, naime, zanimljivu predstavu u ovom pozorištu u režiji Jelene Bugavac po tekstu njene rođene sestre Milene Bugavac. Ovu predstavu će nam izvoditi mladi i konspirativni glumci koji tek žele da upišu neki fakultet. Dakle, mi ćemo se potruditi da vam ispunimo doživljaj i ostanite sa nama u narednih nekoliko časova. Hvala. Režija, hvala. Dođi, ženo. Looking bueno in them jeans and heels, belly button showing, got some sex appeal. Streaks in your hair, fingernails did up, abs looking like you do 1,000 sit-ups. Halo, režija? Da. Dobro večer, dragi gledalci, kao što smo i obećali, posle majih bloka reklama večeras umjesto glavnog glumca predstave, konspirativne predstave 3-4 sad u režiji Jelene Bugavac. Ja vam neću reći da je ovde Smaja, glavna glumica u predstavi 3-4 sad. Smajo, kako ti doživljavaš samo tu percepciju ove predstave? Pa znači ovako, što se tiče tog tvog prvog pitanja kako sam doživjela tu percepciju predstave, mislim, ne znam u principu kako da ti odgovorim, ali za mene je to jedno totalno ludilo. Mislim, kapiram da je glavna poenta ono da se lociraš u sistemu, u koordinatnom sistemu konfuzije. Znate, to je ono iz munja. Drugo pitanje bi bilo, na koji način si ti uspela da otmeš, tako reći, ulogu Ivane Dudić? A što se tiče drugog tvog pitanja, kako sam uspela da preotmem ulogu naše slavne glumice Ivane Dudić, pa moj odgovor bi bio, evo sada premijerno za vašu emisiju, dakle isključivo za vas večeras, dragi gledalci, moram da priznam da sam ja od malih nogu, celim svojim telom, žudela za ovakvom jednom ulogom, mislim, koja će me ono kao uzvisiti na pozorišnoj sceni i kojim ću se ja tako, kapiram, dokazati pred beogradskom publikom i ono kao, kapiram, sjebala sam je totalno. Mislim, sorry Ivan, ali ono, kapiram da sam mnogo bolja glumica od nje i da ću sad ono, da do jaja sredim fazan uloge. Treće pitanje bi bilo, i nada sve, zbog čega si ti, u stvari iz kojih pobuda, iz kojih pobuda si ti ušla u ovu predstavu? Hvala ti, Smajo, i sljedeći vidimo se i srećno na predstavi. Hvala! I da završimo, jeli, ovaj naš dijalog, pa, mislim, iz kojih pobuda sam ušla u predstavu? Pa, znate šta, ja sam ovako jedna vrlo seksualno nastrojena ličnost i onda te moje pobude su bile, moram priznati, isključivo zasnovane na seksu, strastima i ono kao malo marihuane, ludila i to. Pa mislim da sam se do jaja uklopila u priču. A šta vi mislite? Znaš, Smaje, ja mislim da je to sve toliko divno, mada ne mogu ništa da govorim bez nekog, da kažem, iskustva u toj predstavi, mada tebi hvala i želimo ti večeras svu sreću mi i moja ekipa koja se vidi ispred kamere i iza kamere. Hvala, Smajo. Halo? Da, razumijem. Aha, idemo. Dragi gledalci, evo dobili smo ekskluzivnu vest da ćemo razgovarati i sa jednom od seksirka na keksu, to je bičarki na travi, Olivera Bacić, dragi moj. Prvo pitanje za tebe, Olja, kako ti doživljavaš svoju predstavu? Hvala, aki maki dušice moje. Pa dakle ovako, što se tiče pitanja kako ja doživljavam predstavu,
Pa, odgovor na to pitanje je malo teži, zato što je tek doživljavam i još uvijek nisam doživjela orgazam. Ne u ružnom smislu te reči, čak naprotiv, nego vrhunac koji jedan glumac, jel te, ili amater možete živu predstavi. S obzirom da igram 3. put večeras, ja se nadam da će 3. sreći da se posreći. Drugo pitanje bi bilo, kakav je tvoj odnos, mislim, ne mislim na seksualni, nego mislim na odnos među ljudima u predstavi. Što se tiče pitanja, odnosi, pa svi smo, imam žvaku zalepljenu. Što se tiče odnosa, poštujemo se, to je možda za nekada i najbitnije. Korektni smo, većina je neodgovorna, ali izgurali smo nekako. Svi su cool. Šta drugo da kažem? A treće pitanje za tebe, Olivera, bilo bi koje boje ti je donji veš da otkriš malu tajnu našim vernim gledalcima i gledateljkama, mislim, to je sad gay in. Mislim, da li ima tu neka čipnica ili tako, razumeš? Da kažem. A što se tiče gaćica, mogu samo da kažem da su kožne, da su crne boje, da su odrali bika zbog mene, zato što sam čula da su bikči gaće najjače. Imam bič, nemaju čipku, volim svoje gaće i tako tome slično. Hvala. Hvala, Olivera, i vidimo se u predstavi. Hvala, vidimo se na predstavi, nadam se da ćeš uživati sa mojim kožnim gaćicama. Halo, da. Dragi gledalci, pošto ste ogledali ovu veoma divnu i super i dojajnu predstavu 3-4 sad, dobili smo ekskluzivan intervju sa samom rediteljkom ove predstave. Jelena, kako si ti, u stvari, kako ti doživljavaš sav taj rad sa glumcima u ovoj predstavi? Ako treba da govorim o glumcima, mislim, ako treba nekako da definišem podelu i moj utisak posle rada sa ovim divnim mladim ljudima u Dadovu, bio bi čista 5, da se tako srednjoškolski izrazim. Znači, to su odlični učenici jedne izvanredne škole glume, kojih je naučila dobroj dikciji, etičkim, estetskim, sociološkim i mnogim drugim dobro definisanim kriterijumima i koja je od njih napravila velike mlade ljude koji herojski i hrabro stupaju daskama, ne bih htela da zvuči kao opšte mesto, ali koje zaista mogu da znače život i koje će, nadam se, u budućnosti svoje značenje u njihovim životima i opravdati. Što je jako važno. Što je preterano važno. Što je jedna od najvažnijih stvari na svetu.